Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Deepika Lingdor bringing to you the news and events from Meghalaya. Let us first have a look at the headlines for today. Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma laid foundation stone for the Jorabad Combined Water Supply Scheme at Mausmai Village in Meghalaya District. Padma Shri awardee Trinity Sayo felicitated by Joy Bashram in West India. Reboy Tourism and Environment Development Forum will organize the Miss Reboy Tourism 2022. The New National Youth Movement forms anti-corruption cell to fight corruption in government department. And now the news in detail. Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma today laid the foundation stone for the Jorabad Combined Water Supply Scheme at Mausmai Village in Reboy District. Among the dignitaries present at the foundation laying ceremony were MLA of Jirang Constituency Sosthenes Sotun and MDC of Jirang Constituency Victor Rani. The project is a multi-village water supply scheme covering the 4 villages of Jorabad, Mausmai, Ampher and Ampangiri. The project aims to provide hygienic and safe drinking water to the residents of these villages through functional household tap connections. During his address, the Chief Minister said that the Jal Jeevan Mission is an important and ambitious project of the Government of India to provide functional household tap connections to all the rural households, and the implementation of schemes under the project is progressing well in the state. 6 लाख में से सिर्फ 4,000 घरों में, यानी कि 1% से भी कम घरों में नल था। लेकिन आज हमारे डिपार्टमेंट, हमारे चीफ इंजीनियर, मिशन डायरेक्टर, सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और सभी पब्लिक के काम करने की वजह से आज हम लोग इस नंबर को 4,000 घरों से आज करीब 2 लाख घरों तक हम लोग पहुंचा पाए हैं 1 साल 1.5 साल के अंदर। और हमारा ये लक्ष्य है कि हम लोग 2022 दिसंबर तक हमारे लक्ष्य है कि हम लोग इसे पूरा कर पूरे 5,80,000 करीब 6 लाख घरों तक हम लोग नल से पानी या जल पहुंचाएं। ये हमारा मकसद है। मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से हमारे डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारे चीफ इंजीनियर, मिशन डायरेक्टर और सभी लोग काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हम लोग हमारा लक्ष्य जो है पूरा कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में और जो अलग अलग काम है उनके बारे में आप लोग को डिटेल में बताया है। जल जीवन मिशन जो एक बहुत ही जरूरी एक मिशन और एक स्कीम है भारत सरकार की तरफ से और मेघालय की सरकार की तरफ से। हमारा ये मकसद है कि हम हर घर तक नल देकर पानी आप लोग के घर तक पहुंचाएं। आपको जानकर ये हैरानियत होगी कि 2019 से पहले टोटल करीब 6 लाख घर हैं हमारे रूरल एरियाज में, गांव में। और आपको ताज्जुब होगा कि इन 6 लाख घरों में से 2019 से पहले सिर्फ 4,000 घरों में नल से पानी मिलता था। 6 लाख में से सिर्फ 4,000 घरों में, यानी कि 1% से भी कम घरों में नल था। लेकिन आज हमारे डिपार्टमेंट, हमारे चीफ इंजीनियर, मिशन डायरेक्टर, सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। Trinity Sayo, who conferred the Padma Shri award by the President of India on the 8th of this month, was given a warm reception on Wednesday, including felicitation for bringing honor to the people of Khasi and Jaintia community of Meghalaya. She was warmly welcomed by the headman Dani Shadab and people of Muli in West Jaintia Hills from the statue of Mary Madan Kansau till Madan School Wachnong, where she was felicitated. The felicitation program was presided over by Mule and graced by MLA of Raliang Kaming Wan Umban as the chief guest in the presence of BDO of Lasking Block, Dr. Bright Star Langbang and others.
Michael Sayo, who gave a short narration about Trinity Sayo and urged the farmers to do away with chemical fertilizers and use organic manure for cultivation. Kadang-kadang peranong ceng-cenong maya, oro em nang pini. Jogum kemado pajepi, wai yang pinga. Kamu leo wahi upoi. Senang thoi omlumala em gani organization tangwam banse. Ginong rep kat lui jeng kemen yang ki te perthai dei. Na doga hati. Em arteli ke appreciation nei ke sengi. Katele dei pengkut aki dei jubor ong padar snau bha pengkut no sar snau bha pengkut. Poi celti tip do tang kelam. Ibru ko yang penden sentu ko dei ki johor ko dei ki jep ko dei ki that ko dei ki nep. Kadi tu penyo kedak ke jeng maya yo kinong rep sau thogi. Ye kata ke jeng koridor kit yo kata ka wat ko ngalali himmo kam dapat tai ko he. Kadi kam te pranong ceng-cenong maya. Kaya ko nga kwa awang hini. Rengkado ginong ikai ko maya yo ngai ko depan sai wi kat tenai. Kulisi bonong ikai udah kerchan pia nga thai tha dam skoro ong olai ni benta kam serbet ni benta ginong rep mem knyum kia nga. Kahet teacher wo em rom ko maya yo nga ko depan di korean nei sni rekat ginong ikai ko pi em lang ko chin ditrup ini. Kulisi bon kong la em bisa yong. Kulele ya ka SMC ko pa yan ni school yang ini do padar wa tip ya ka yi ko nga leo chwa le ong ki padar nga em ka mo le de ta kanong rep em khang nga ko le chun padar mus nyau pi jing ko le khmat yang pi uro ki pa ne benta ka government of India na do prime minister nga ka tu ko sngi ya chemo o poi ber khat o man ski do prime minister wa jamnot la ne wala ni kalam ki nong rep wi po wi ladam snyau dei wala ladam snyau le kan ni ka kumpor snyau mo ni bentar le presiden yang rindia yang hakti kan ni ka awat kadang te kini woro ndep de ki ekublai bat ko pang ekublai yo blai on jerong ya lam ti tim ti jing ngau man hadokan ni ya ki o ngan ti to jan stip be pi batai ora ki no hikai da batai gi pi gi gi jing ngo nga le kwa o woro i ki no re kui qua ai phiêu rồi cái nong rep ở bộ nong lệ nong con cầm ông khen tên này vui cái nong rep serbet yang im hạ là cái dong i he ni nong yang ibu nong rep là cái chen kadang te wan rai phi cái scheme spice board choi phi cái poisa hadian cái poisa ni phi do serbet tang stau siu ong to i ni nong i na i parang usar nga tip i khi net na ka thao na mo i khi na mo bun i wo man emu ya ne i la ne wo emu ne o to serbet cái dong te puhun no ni ha ka tu Reboy Tourism and Environment Development Forum will organize the Miss Reboy Tourism 2022 at NSCA Stadium at Pahams EM in Reboy District on the 29th of January 2022. The audition for those who will qualify for the final will be held on the 4th of December 2021 at Sajair Dorbar Hall, Nongpor. The chairman of Reboy Tourism and Environment Development Forum, Plila Tiosaw, has requested the young girls to take part in the contest. Reboy Tourism and Environmental Development Forum kan pelong ya ka Miss Reboy Tourism hau arjar akuar haka art kunai tarik Januari arjar akuar hangte ya po NSE playground po Hamsil marta nakalian jongka forum gajungi ni penpena pai ba angka resmi ba in pelong ya kate ka Miss Reboy Tourism arjar akuar te ki nongjok na kapanta kate ka Miss Reboy Tourism arja akuar ngin ai ka cash prize ka long 10,000 ki bawan baar ki long 5,000 bat ki bawan balai ki yo khasan hajar rengkat bat ki gift na kapanta jongki kindonro ki rules and regulation ki ba an sapatai ya ki sibe te nakalian ka jonga kum u chairman ng Reboy Tourism and Environmental Development Forum ngakhot ngayawer ya ki khun samla kanthe ki bodon hapo time to boy ba ke jungi bakin wan shahmat ban shimi gani ka platform ban kani ka platform ka bangi pelong ya gani ka Reboy Tourism arja akuar kalong ba ni kwa ban kentiu ki khun samla jong ka time to boy jungi bakin yo equipat ki platform ka bakin yeshi manta bakin penpalnam ya ka dur kadar ka jongki mo bakin nang ya shahmat haki jing kwa ki jongki ban peni ka sap ka phong ka baki ki don kumta nakalian ka jungi naka forum ni khot ni wer yo baro ki khul samla ki bodon na po ka
ท่านริบหอยก็จุงอีว่ากินยวันชักมัดบันชิมยากันนี่ก็บันตามบัดกันดอนรู้กับสนีกับว่าอินสเลก็ออดิชั่นหากบันนักเลี้ยงจุงอีกองอีดาบรองอิสเกตรีจุงกันนี่ก็คอมมิตี้สบัตายดีเทลยพี่บันโยอยากจึงเทียบกับคำบัญญัติพิลารุบันฟูนสิ่งนี้กี่nombor kita ni sapan pau pi mentah ni saya pok ni ka media ka bagi sapan pau dong bagi screen ki jungki kalau nombor pran real live pra sausan iwe ar line real new note prasan ar pra new ar new san ar handai new note pra san ar new san ar kita kalau ki nombor kita pila ban phone kita ni sapan penpau sepila na piyo iki postal lane apo iki flex so bagi sabo iki ni nombor so ni kontak ba pila pan wat ya ki cintip iba khamnya ki bagi salapan pen snow pen soto ifi baro. Viewers, let us take a short break. Let us continue with the remaining news. The Kongmen clan of Norwood village and Konglam clan of Riwai village located on the Indo-Bangladesh border have decided to conduct a cleaning drive including repairing of the living root bridge located between the two villages on the 19th of this month. This was disclosed by Krauborlang Kongmen of Norwood village and Bikair Konglam of Riwai village. Addressing media persons at Shillong Press Club, the clan's representative said that tourists should not visit this tourist spot on that day as it will hamper their work. Teng jongai long krau borlang kongmen niwe mikir konglam apo kasnong riwai kasnong nowen te ngidon ka social work ha ka khat khandai tare kubanai go khatwei ka bomut lasin tayo teng pring jongi ki ar yang jongki kur teng mut bandan ka social work ha ka tu ka si teng ke pan ipi ki tourist baro wa ha ka tu ka si be phin omdan kinu kinu ki bawan visit and bawan shangkar sethe khang ban kon kta ipi ki tourist ki bawan te khang ban omdan ko jing thut na ka jing luk sani nang jwa kai pothe te tang kta hi ko be shi ba ni pring jongi jat khongmen ni jat khonglam ka badan ha kasnong riwai ka kasnong nowen te ka badan marjan ba kasnong maulan nong te ha ka khat nai treng indan ka social work among plan dengan niat double fee tu jiking jeri
Teh pernah kerja yang kiai aja ni pada sejurang juga sih yang kiai jeng kiai kiwan kita res kiai penyusun dor terkalong kerja tuat am hatu kasih terlong tangga tahi tinggal dan ban snap hai tu kireling yang tadi kita kistal imut banyak le kata kerukam bikin sup kinang jengak kaki bikin wan ko in snap haru in no bentai badan kang hai nam bikin sup in syongkai sai itu tangga tahi imut mensyuan yang ni play tang balong bahak tu kasih hang ta sisni kenang makin thot ke gitu kibawan detang katahi haka jingan ju itu tu kambiang kam da cha ya khui tamalang nakaling jingi trai kindo ti ko aban le phate pan turi su bikin le ki khamsuk te ni pan pha ti singkem tai kata teng dalam pan batai mar kilang kim da bon than te bawan kilang dunai mengi trai kindo kita ke kot jaka kan kita dan tak kali ke kot jakaแต่ini nak tasai ke jangan komen tu ni jong ini khonglam kita jengking turun pedeng teng angkat kan ke kot jaka ni wan hang ni nama ni pin shisha ke tu kalau tihi kan kalau kita besar rulbit. New Trap National Youth Movement today announced the formation of anti-corruption cell to mark its first anniversary celebration at Meghalaya ASHA in Shillong. Speaking to the media, the president of New Trap National Youth Movement, Louise Dotterong, said that the anti-corruption cell will unearth all the corrupt practices in the government's department. The executive member of Khasi Hills Autonomous District Council, Martul Mukim, was the chief guest on the occasion. Ni kwa hi paratan khong ya ke bangsa ke bambang ke balabam grun ka ne ya ke jat penreu ke jami ira inaladi ya ke jing bam grun jam ke bangsa iba dok kelanan dok ke bereu spa kelanan to ha ke ba kelanan pit kat ke ba ki kwa ke jing ke jami ke bedok tan wat bersadat ya la ka jak mo ki doa ha ke ni corona virus ki ya ke ko ja dan mano bersus ini bentuk kita jajan habar penberai kita lockdown ru sandat ke surga Meghalaya kalau sebenarnya sandat kerana kilo gila kelanti ya ki pai jeni pada pala pada kamai suan la sebenarnya sandat akan dam kiba bol kilomnya ki phone cina kumpul sedang bang indok hausu so bahasa ngedang hadon konsan mudrumut ukpar usikom lek pelar usasu umalik usapala namarba umlah man pelar kan lockdown da kecing ayai jom oblai da kecing ku jom oblai pada jrom kom kesan ngelayo pada senang kat bangilai ikram kwa aban penpau penturoy kita lu kecing ngarap kecing andre kai kabar kaktian jom ki ustad ka om haba pi ai da kamon wat ai ba ki ka dian kaktian kata kali ka tumrem jom ka echanwayam kita ki khap bang ni hap penpau kita ki khap pa ke bang nem kwa penpau ya kum ki bile na ka ta jom ki pa ngan su pasak yang ha ka bile ba ta ka anti corruption sal kasan ka pagre manda kasan kan ya pendan kam lembaga right to information cell right to information act dan right to information act lane kata ka RTI ka bukikon ngenya hama lagi department manda giladon kini peterpom bar kau dapat ka brin no trap ni file RTI nan siya to ipi wa konsan jenis sebut konsan kunju paling ile ya kini namar ni tip syai bagi ni ki petrol bom kini ki ban kong damat mau sat pan bampong anda ilawa yang kita berani lah ba naka ke bagi ki hak sismi katak sebagai kita bersih se surga kita pendap ya kene ka sismi ko beri jom surga kisudo ya pa kesan menta adu menta ganak arbanai kini kipom ki khama pada jawab ini balai nama kita pemtan lak di temra juga bangsa ke bampong warajem baka jela Meghalaya kalai ke bangsa ke bampong nginam long gune ke mangilong menta. Well, dear viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.